ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस manjakna bagwi साउथ आफ्रिका o thangwi tongo hakotorni montri bokhorok Narendra Modi chibai bisi ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस manjakmani logi ब्रिक्स bai khobjak hakotorni ojama rok bai kwrwng khwlaiai koklam malainai Modi hunke tamo sainani president bai bo malainai Modi abono tui kwbangma sungmung asai tongkha thungrung haparo asalo montri bokhorok Narendra Modi Delhi ni ongkhorna swkangno PMO ni bwkhaktui kaisa saklaimung saklaijaka aro montri bokhorok suikya Johannesburg manjak phainai ojama rok bai koklam achukna bagwi belaino kha tongthokjak asani phungni damsini jorao Delhi ni simi Johannesburg ni bagwi ongkhorka montri bokhorok Narendra Modi damsini yagulo asani sharik phangni dam babo Johannesburg सकुइनाइ ब फरेन मिनिस्ट्री नि सेक्रेटारी बिनय क्वात्रा शाखा मन्त्री बोखरक नरेन्द्र मोदी नि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस दे काइनि हाकोतनि बिसिनि koklam पान्दानि जरा नाहारजाखा ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस नि यागुलो ब्रिक्स बाइ खबजाक हाकोतनि अजमा रक बाइ मालाइनाइ मन्त्री बोखरक नरेन्द्र मोदी खुंनि हाकोतनि बिसिंगो कतर बानिया खलाइनानि ते इनभेस्टमेन्ट बारेरिनानि इस्युनो तुयै ब्राजिल रासिया साउथ आफ्रिका नि अजमा रक बाइ koklam आचुनाइ मन्त्री बोखरक नरेन्द्र मोदी फियाबा आ जराबो साइनानि प्रेसिडेन्ट by Mada Malano Abunoti Mungsha Shalia Foreign Secretary Brics Conference Paimani Yagulo Fine 25 August Halmariwo Montri Bokhorok Narendra Modi Griso Thanai Gris ni Montri Bokhorok ni Kobo Mungno Narakna Bagino Arawo Thanai Montri Bokhorok Narendra Modi Gris ni Montri Bokhorok by Khungni Hakotoni Bishingo Baniate Kwbangma topic no tuye koklam shalainai borok hwnoi koktuma shawi manka Bio report koklam